abatura nibebuza habwe ncentindwezi zihirwa ha plan yo korwa kandi obo babire baraganisibwe aza mazima muhanda gumpa ukalema kukogwa government ikagumya turebesa mesho bakatugaruza nyuma nkagoti abandi bakagenda mu mesho aza kuruga hanu ya kuruga muka obwetu turaga goti kuba obururu ngo agiye kiba tugashira ubwo muhanda kazabwe bembezi ina nahikireho twatanye gukora program yo kushabanga government gukora bete bintu tushabaga batwikiriza ngo bakora bashobora batubuza muhanda ahabwe ntindwe zo kubambi abana b'amashomero abakazi benda hamwe n'abashubuzi batwireno bateganitse bwa mnonga abana kuba kwambuka hari bagwa mu mizi yo erizajya nyakazoba hari miyora babari kujema habakazi benda hamwe n'abana erizoba hayetera bo mukazi wenda ninya namujaburamu ndi kuja gukora sidi kunamara kumujaburamu ukasiyabura ko yambuka yagaruka mukayaza kujwara muhanda nyonga gutamba mundaruga kacindo miyora kuzagwa bikwato primary school kandi ndagenda ndabire nyezija amashito kungacaza ku rugano banza na yesima na shona nana nyebuza ati nkeki nenki okwega kwa ikakuntama nangwa nagezaho na ma P7 kuzacha abenda secondary school namvuga gegali eceka mune kwama bulizobe gali nguma nda joza twagamba hono myishengero ahabushaza rya Kibare kandi urya person wakaciko kenguto hawa district ya Kamwenje yashaba batura okuguma mu buteka nyowenye nkana abagambira ndo muhanda gucari ko gutokorezemo ka district roads committee mwenda shaba abaturage mu bagume babe patient bamanye ngo umuhanda gutwatira bizemu niko turaze indidi kugikora ekishara cya Kacindo ekirumwe ngutwezi nikigita amagombora abiri eya Buseruba hamwe na Kahunje gasha kwa Anthony Atwine.